Nismo se vidjeli dugo. Ima 5 minuta. Pozdrav, Raja. Pozdrav. Čistači mozga. Jeste. Ovo je neki prvi oficijalni videoklip gdje radimo unboxing. Unboxing. Da. Otkad ćete, šta je u pitanju? Ostanite. Nije tu. Znači imali smo problema kad smo streamali na Gamebox TV. Da. Bio je loš snimak. Dobar je snimak bio kao stream, ali je loša kamera. Kamera je loša bila. Loša rasvjeta. Da. Mi smo to riješili. Kako smo to riješili? Kako? Kupili nešto dobro. Wow. Znači, kupili smo ring. Svjetlo ring. A za kameru smo se pobrinuli da bude mobitel kamera. Kao web. Ja. Instalirali smo programe. Mobitel kamera. Isprobali smo, testirali smo maje snimak. Da. High quality Bosnia Kitchen. Zamijenio sam sad. Nema, baš si dobro radio, što? Ja sam. Da mi krenemo, a? Da imamo kakav je to ring. Ring, evo. Jel' ovo? No moj. Hoćemo. Znači, Pa da počnemo. Znači, prvo što smo nabavili je... Što je ovo? Što je ovo, neko drvo? Znači, ovo prepostavljam, ovo ti je to. Ovo može. Znači, ja Dodaješ. Ja sam tu da dodajem. Znači, ovo je jedan dio tog ringa. Znači, mi smo mogli ganjati da uzmemo bez ovog, ali profesionalnije sa ovim. Ova kutija nam neće više treba, tako da ćemo da je bačimo. To da nađemo otisno. Za oštijadu. A da. Pušim se. Daj prate u našu roštiljadu 2, koja će biti uskoro. Ja. A i, evo Zeka. Ja, prepostavljam da ovo je stala, kako se radi. Jako ne noštiti. Evo ga. Što je ovo jako, što je ovo. Evo. Možeš to još više spustiti. Ne može, to je maksimum. Eto, stoji ovdje, a to ćemo na stranu, pa vi ćete pokazati... kasnije kad bude sve u jedno će biti onaj prikazano, jel? Sljedeće šta je sad, jel, ring. Evo. Kakav ring? To prste, ne za vjenčanje. Za vjenčanje stoji. RGB LED, soft ring LED. Wow. Olimpijske igre, evo ovdje. Za mobile. 4 smaraka, Eki 4 smaraka, naplatio nam 60. To mora da je neka direktova familija. Neki saldo. Da nam je veći nego što je trebalo biti. Evo odmah ispada sve. Ispada sve, neki ispada jedno. Molim vas bez psovanja. Pip. Gdje je još što ispalo? Osim ovog. Ne znam. Vidjet ćemo na kraju. Haus, izvini haus. A ako bude šta falno, začem da ispalo. Eto, ako valja ovo ide... ovo ide... Evo da pokažemo sad kako to izgleda, vidite. Ring. Evo ovako, s druge strane izgleda, nije nešto s druge strane, ali zato s prve strane da lijepo. Gledaj, vidite, ovo ima da mijenja, znači, jačinu i boje. Ovo je vjerojatno. Prvi put nam je ovo da radim. Aha, dobro si. Tu. Ništa radio kje po garanciju. Znači, ovo... Prvi ring koji smo ikada imali. Evo ga. Prepostavljam da je to ovako.
Da, to je tako, vidio ali sam. mora prvo dolić. Ups, ne pokvarim ovo. Ovdje. Ovdje. I onda zaveži. Nisam vidio. Ja sam živio pravo. Tako, inače Zeka volio kao mali da rastavlja i sastavlja, a pogotovo rastavlja. Evo ga. Doključim. I ovo ide, postavljam ovdje. Na stole, da. Ja. Ovdje. Tako to izgleda sada. Ja ovdje mobitel, stavim mobitel. Šta, ako ne može mobitel stati, šta onda? Može. Može tebi sve. Evo da se može malo i razdvajati. Evo se može ovako. Malo si, jeste. Jeste. Znači tako snimamo, profesionalno. A ne ovako snimaju. O. Izgleda prave. Trebalo da se može malo Jel? razdvojiti. Jel ne može vidiš, to je to. A može, evo. Eto. Znači tako to izgleda. Imamo znači aplikaciju da kamera koja snima na mobitel da prebaci se na OBS. Da postane kao web kamera. Ali puno bolja. Jeste. Hoćemo se osvijetliti, odnosno ti će se osvijetliti. Da. Neće trebati I tako da blic. će biti snimak dobar i svjetlo dobro, taman. Znači problem Snimaj. koji ste vidjeli na početku, koji smo imali, će biti riješen. Ali planiram uskoro i kupiti još malo. Jer nam treba za BA s druge strane, a BA s druge strane možete gledati na FMEG kanalu. Znači ovo je čitač mozga, unboxing i zazancije, sve mi tu snimamo. Streamove gamerske, Gamebox TV, gameplay, da, naravno. Gamebox TV. FMEG production, koji što i dalje. I emisije, filmovi i tako te stvari. Da. I onda ostalo još. High Quality Bosnian Kitchen, to je kuhamo za vas. Novi recept otkrivamo. Ali što je najnovije, to nismo otkrili još. Šta je najnovije? Pa njemački jezik. Ja, Deutsch. Kaže. O. Znači, ako želite da naučite bosansko-njemački, Njemačko-bosanski. engleski, srpski, crnogorski, hrvatski, Da. Znači, slovenski. Mi smo malo pismen narod, znamo 100 jezika. Znači, na kanalu koji smo nazvali njemački tutoriali, ćete moći pratiti emisije o njemačkom jeziku, odnosno bosansko-njemački. Tu će nam neki predavati, neki lik, neki ne znam nijako. Da čuli. Ja, genau. Mi smo i počeli, već sam naučio. Zamisli kad počnemo snimati, kako ćemo da znati. Da, genau. Ja. Sprechen Sie Deutsch? Šta rekao? Yes. To je to, znači, ovo je bio unboxing, sutra opet nešto snimamo. Biće opet. Bićete opet, znači pratite naše live-ove, pratite naše shortove, pa ćete najprije tako doći do naših videoklipova. Prvi da dođete. Jode. Ovo je Space Shuttle, ja mislim. Još ovdje gore. Nije to sve, gledaj. Samo digni da vidi, raj. Ovdje sve, ovdje. Ovo koliko je pa. Evo ti kran. Ne moramo kran kupovati. Da sam ga dio sada se mogu jediti. Ništa da mi je ovo. Znači, hvala na 72 ili 71, koliko ima. 71. Da, 71 pretplatnik, odnosno subscriberi. Hvala vam što nas pratite. Dijelite ovaj video da ljudi se pridruže i drugi. I bit će na FMG Production uskoro, znači, specijal za 700 subscribera, kao na Gamebox TV specijal za 50 subscribera.
Šta da vam kažem, evo, tjeraju nas, ne daju nam više da ovdje budemo, kaže doplatite. Vidim. Ćao. Ćao. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentral. Još ste tu. Hajde, čekajte. Kući. Vi očekujete nekoga, jel? Neki nastavak. Lizu Ružu ili Doktor Zoa ili neko. Nema mi toliko para za te stvari. Ajmo. Ajmo, razlaz. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. Sam ja ovdje došao da čuvam samo ovo.